Luettelin näitä eri ominaisuuksia, mistä kirjassa kerrotaan. Siis siellä on poliisin työstä ja toimintatyöstä ja avioliitosta ja vihasta ja väkivallasta ja kysyin, että mistä hän mieluiten itse kirjoittaa. Niin Liisa sanoi, että hän kirjoittaa itse asiassa vallasta kaikkein eniten. Mutta valtahan on aika laaja käsite. Kan du beskriva lite mera hur uppfattar du begreppet makt? Makt över någon. Man brukar ju säga att pengar får jorden att gå runt. Det är inte sant. Det är makt som får jorden att gå runt. Pengar är ett av många verktyg för att få makt. Våld är ett annat verktyg för att få som man vill. Om jag vill bestämma över en annan människa och inte får det, så kan jag bruka våld för att få den här människan att göra som jag vill. Offentlighet är en annan sorts makt. Den människa som är en offentlig person har mycket mer makt att påverka och synas och höras mycket mer än den som inte är offentlig. Offentlighetens makt är väldigt stark. Folk är beredda att göra nästan vad som helst för att bli kändisar. Okei, valtaa on siis todella monenlaista. Pyysin häntä määrittelemään hieman tarkemmin, että miten hän ymmärtää tämän valtakäsitteen. Ja valtaa on todellakin monenlaista. Valta on esimerkiksi sillä tavalla, että jos joku henkilö haluaa valtaa yli toisen ihmisen, niin sitä voi saada väkivallalla, jos ei millään muulla keinolla. Ja sitten on esimerkiksi julkisuuden valta. Julkisuus pystyy vaikuttamaan, siis pystyy ensinnäkin, vaikka nyt sanotaan media meidän alamme, taikka sitten voidaan olla, että viranomaisilla on valtaa, että todella monenlaista. Vad tycker du